به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام برادران و خواهران زبان آموز. درس 16 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف N N N. насос насос насос. насос در زبان تاجیکی نیز насос گفته می شود، نام برده می شود. ножница ножница ножница. ножница шакли танҳои калима аст. дар инҷа ножницы омадааст. ножницы ножницы ножницы. қайчи, миқроз. носорог 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 носорог. носорог носорог як намуд ҳайвон. фикр мекунам дар куҷое, дар кадом фарҳанге ё китобе дида будам ки як шоха тарҷума карда буданд ё навишта буданд. лекин носорог ба забони тоҷикӣ носорог аст ва шояд якшоха низ гӯянд ин ҳайвонро. ин буд дарси 16. то дарси навбатӣ. худо нигаҳбон.